إن شاء الله هو قبل قابلني برنامج كان ديسان وقوها ضلي مرتع السوي أو هو قامين يي شيخنا شرفت له جعلك أمد له شيخ هاجي إبراهيم توفا مدحوينها الرماها إسلام كمجلس كالرماها إسلام كهير إثيوبيا ما فيدرالكا إيو الشيخ عبد الله محمد مدحوينها مجلس كالرماها إسلام كإسمام الكدربة إيو مدنياشا كسوق قلي أي علماء إيو مفتين إيو قدهان بمرتين شرفت لأميشا كسوق قلي إن شاء الله واحد يقول سودوين يا سودوين شرفت له إيو كرامة له أن أردنا يا أو إسلام كوي ولي بجارهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي فديان سودان سكنتان تيجي كنا جا سكنتا بناميسا بولنا سكنتان بناميسا شيخ خينيا شيخ علي أحمد اتيانا بريزيدنتي ديموتا إسلاما مقالات الريدا وادا هاسوا بناميسا سكنتا تيجي تنافي قالتين فنا خيسوما تيجي ألفاتو تنا إن شاء الله أكنوا في دبرسن جمع والتجديداتين إسانا فيرا تكبير تانا ناديسا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خبجمو في جالتمو مجلس دموت إسلاما إثيوبيا دا هنتهن الشيخ حج إبراهيم توفادا أكو مسن اتئانا إساني الشيخ عبد الكريم بدر الدين أكو مسن شيخ عبد العزيز عبد الوليدة ولما قالتي علماء خينيا خان فدرال الرادفتن شفتم ما نما سكنتها نرتي هرماتنيتو من قدو بياتي في شيخ كنيس دعاتها في أساتذة دينيس أكو مسانتي نقدا ورا دلدلام مقالات هنيا شفتم ما كيسان وري سكنتها نرتي هرماتن مقا مجلسة در دوادا بكابودا أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة في الجنة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قناتي أن سودان أكما بليس خينيا جل قبرتي توكي مقالا در دوادا magaalaa jaalalaa magaalaa guddoo baha harargeedha tanii sabaa fi sablamoota hedduu walitti qabattee wal dandeessee wajjin deemuudhaan beekamtu ta maqaansii bakkayyuttuu urgaadhaan jaalalaan kaafamaadhaa dhagayamaadhaa ture ammallee bifuma san harkaa qabdu waltajjii guddoo simannaa majlisa federaalaa jechuu mata duree godhachuudhaafi nageenyaa fi akkuma san tokkummaa irratti xiyyeeffatu mata duree godhattee waltajjii guddoo gaggeessite warreen afeeramtanii majlisa irraahis dura irratti dura taa'an keenya kabajamoon kan majlisa Itoophiyaadha abbo Haji Ibrahim o Sheikh Haji Ibrahim Tufaadha fi akkuma san warreen isaa wajjin dhuftan asirratti nu argamuu keessan baay'ee yaa'uu guddaa akka gaaritti isin galatoomuu barbaanna galatooma man lam yushkurin naasa falaa yushkurillah waan jedhameef
galatooma isiniin jechuu barbaanna. Galatooma maqaa rabbiitiin, maqaa majlisa Itoophiyaatiin, majlisa dirree dhawaatiin isin galatoomfannaa. Galatooma. Ammoo kanuma galatoomaa jechuu kanallee numa jennu hedduu isin ta'abne, hedduu isin cinqine, hedduu as qubsiifne irraa qabnee osoo dadhabbii sanuu baatanii fi hin baanellee isin hin gaafatin akkasuma fuunee walgairra isin geessine achirraa kursiisan irraa fuunee nyaatuma qofa waa xiqqoo isin dura keenyee nyaata sanillee hangam takkaa waan beeynu haa taatu fuunee kaa magaalaa keessan isin naannoyne dura akkasitti isin ta'abuu saniif dhiifamas nu godhaadha. Hangas nu wajjin cinqamuu keessaniifis galatooma ulfaadhaa. Kabajaan rabbii keenya isin bira haa jiraattu. Hawaasni keenya kan magaalaa tanaa shabaabban akkuma san sheekan naggaadonni du'aanni ulamaa'onni warri sagantaa tana bareechuu irratti baatii takka dura laffa'aa turtanis galanni keeysan rabbi biratti osuma tahee jiru nu birattis galata guddaa qabdanii galatooma ulfaadhaa. Hawaasni magaalaa tanaa kan osoonii fi gosaa fi afaanii fi naannoon osoo waliin filin waan kana qindeessuudhaaf xiqqaanis guddaanis ni jirtanii teessan agarsiiftan galanni keeysan rabbi birattis nama birattis akkaan ulfaataadha. Galatooma ulfaadhaa. Ammallee bifa amma irra jirtan kana rabbi warra itti fufu warra fiixa bahuuf rabbi isin haa godhu. Keessummoonni keenya warri bakka kanarratti nu argamtanii akkanan nu bareechitan rabbiin isin haa bareechu. Rabbi isin haa bareechu. Ulfaadhaa. Haasawa guddaan qabu. Sa'aanis sa'a gabaabduudha, sa'a halkaniiti. Akka ammaan tana magaalaa teenya keessatti eegalle kana bakkattoo adda addaa ta'arraan tan agartan kana akka isiin fiixa nuu baatu, jaalalti tun akka fiixa nuu baatu, misooma babbareedaa irraan tana daawwattan sanillee akka fiixa nuu bahu rabbi nuu kadhachaa du'aayis nuu godhaa akka nu bira jiraattan asumaan maqaa majlisa dirree dhawaatiin isinitti dhaammachaadha. Jecha gabaabaa kanaan dubbii tiyya xumura. Galatooma. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قالتهم قدروا ما يزيد كلا كذا. هذا كواحد مسؤول جديد شيخ علي أحمد. شيخ علي أحمد وحنا آد أو كهد لي كو هرت mahadnaqa martida culusta le ee heer federaal ka yimatay kolkaana wuxuu ku xujisiiyey barnaamijkii sidaan anagu aan wala ogsoonahay maanta si fiican loo qaban qaabiyey ciddii guddidii iyo dadkii ganacsatada ee hawsha gacan ku lahaa dhammaan uu mahadnaqay. Marka saddexaadna wuxuu aad u mahadnaqay shacabka Dirdhaba si wada midnimo isagoo muujinaya si wada jira sida ugu fiican ee sharafta leh ee dadka u soo dhaweeyeen iyo barnaamijku sidoo u dhacay guud ahaan cidii gacanta iyo lug ku leh waliba gaar ahaan qaybta maamulka iyo aad ugu mahadnaqay. Ugu dambeeyna wuxuu u dardaarmay martida culusta leh ee heer federaal ka yimatay meelaha ay soo booqdeen baa jira ee horumarka qaybta madaarista, meelaha markaska culuumta iyo jaceelka iyo kala dambeynta magaalada waxa muujinaya qaybta majlisku Dirdhaba ka soo shaqeynayay ama muslimiinta meesha joogta ka soo shaqeynayay. Waxaad aragteen intaad karaysaa wixii kaalmaa iyo isgarab istaaga ayaan weydiinanaa buu yidhi. Intaabuu ku soo dardaarmay. Kolka insha Allah waxaan u gudbayaa barnaamijka kale ee noogu xiga. Martida sharafta leh ee na soo booqatay ayaan insha Allah hadal jeedin aan siinaynaa. Sagantaan itti aantu sagantaa banaminsaa yoo ammoo haasoo akka nuu godhaniif afeerru kabajamoo ifi jaalatamoo sheekha keenyaan dursina insha Allah. Sheekha keenya Sheekh Haji Ibrahim
Tufaa pirezidaantii mana murtii dhimmoota islaama Itoophiyaadhaa kan tahan isaan kana mana marii dhiifama inshaallah mana murtii dhiifama ayye moo sheekha keenya sheekh Hajiidhaatiin inshaallah haasawa gabaabsee kaniin kan nu taha sheekh Hajii gaayooniifin inshaallah xiqqoo taariifa gabaabaan an beeku godhe kabiiti beeytu odoon taane kaniin ani beeku yoo kaniin godhu tahe haqiiqaadhaatti nama hutannoo qabu yeroo dheeraaf isee je'ee gama kiyyaan ibsu natti gabaabbata nalbaata oga garii namaan faarsa jaanii nama tuquunis jiraachuu malti asirrattiin haasawa kiyya gabaabsa tanaafuu inshaallah mee takbiirtaadhaan sheekha keenya jaalatamoo kabajamoo sheekh Haji Ibrahim Tufaa gama waltajjiidhaatti nafeera falyatafaddalu mashkuuran wa ma'juura. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أساتك كسنقف gammachuu akkaataan itti ibsuun beeku ani akkas yoo jedhu haasaa waltajjii mi'eessuudhaaf godhanii miti akkan dogoggorre buleeyyan keenya warri dirdawaadhaa as dhaabbate hedduu miine hedduu dadhabsifne hedduu ifaajne isaan je'an keessa dhiifaman waa gaafatan أني إجاي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأن برد برهند قيا رفت هندو والشهر تيمتي زيارة هدود أنين ديمي زيارة أكر أبو أنجلي نرن دبر زيارة أكر ديني دنيا لين bu'angale narran dabar mashaariica islaamaa tokko tokkoon irraa nuun deemanii yeroon nutti dhiphate bultu malee naan jaan hin bulu buuli hin bulu buuli hin bulu dirqiidhaan bulta jaan dirqiidhaan buli nutti gabaabbataa otoo daa'ima kana guurannaa beekne guyyaa biraa adda adda guyyaa ziyaaraa qofa isniina itti osoo ربيني إسلام بكن بوسه تقو أنا كسر قنقراتو ربي أتشين باسه أرأى مدارس إسلام تأجكيان أرجتنا ديني نفوتني متأجد نفنفتني سوار الدواء أكدت ربي جلابان بيكون مالي مسؤولية قدان وتقدي فيتني قمتشو قدان نقال لي ورسقنتا زيارة مدارسة كانوا قبس ربي جنة الفردوس إنساني ها قبس أنا كان وجهه أجبنت منستر إسلامات رفجاني أكجر سنتي ولا أرجتني جرت
haqamne dalaydanii hawaasa dirdawaadha majlisa dirdawaadha seenaa ajaa'ibaa dalaydan seenaan tun seenaan faallaa isin immoo nu galamoota jechuudhaan tulakki waajibuma kenna ar'antana bahuu eegalle hawaasa muslimaa madaarisni maraakizni macaahinni ar'aantana to'achaa oolle kuni hundeen islaamummaa teennaa achi keessa jirti nabi muhammadin rabbi jalqaba yoo erge iqra'aan jalqabsiise dhageettanii hundi keessan beeytu maalitti buuse jalqab iqra asii kaate islaamummaan madrasaa isin akkana baadhattanii babal'iftanii ar'aan tanaa osoo humuun sosso'in sagalee teessan otoo hin dhagahin jaami'aaf qopheessitan tana hujitti jijjiiruun dirqama kennaa keessanii amma booda inshaa Allahu ta'ala ulamaa'iin waa'ee kanaaf majlisni federaalaa qopheesse nu keessa jira ar'aan tana gallee ka itti himnu miti ija ufiitiin arganii jiru dakaatiraan as keessa jiran akka doktor Jaylaan akka doktor Kamaal akka doktor Muhammad Hamiddiin jarri kun koree jaami'aa biyyattii tana keessatti akka babal'isanii ijaaramanii nuti akka majlisaatti qooda adda addaa hojii namaa kennineet jirra Sheekh Amiin Ibroo ka isin kenna jettanii ilaallattan kun ministeera barnoota islaama Itoophiyaati wanni mataa gadi buusuuf gaa dubbiin ittiin tolle ba'aan guddoon irratti tuulamtee jirti du'aa'ii godhaafi amma booda ni dalayna hin dalaynu taanan gadhiifnee galu islaamaaf ni dalayna islaama irratti hin dalaynu ahdiidhaan isinii seenna inshaa Allahu ta'ala kanaaf jecha majlisni keenna kan magaalaa dirree dawaa yookaan dirree dhawaa sheekummaa maarummaa cinaa gate sa'a 24 mashruu'a gurguddaa ar'a nu ziyaarre kana irratti dalagee waliin dalagee nullee cinaa dhaabbanne qooda fudhanne kaayyoon isin humna keessaniin fedha keessaniin ar'a eegaltan kun gizee gabaabatti akka galma ga'u iznii rabbiitiin hawwii guddaa qabna jechuudha yoo ta'uu baate immoo abadan akkuma dur biiroo qabatanii taa'anii torbaanitti 15tti balbala biiroo bananii yaa majlisni maqamti qofti jiraate hojiin kan jirre hin taatu gaa isinii galee moo hin galle hin taatu nama hojjatu itti finnaati galii taa'ii jennaan wanni dalaynuuf mindaa fi miti mindaa keenna fuula rabbiitti rabbirraa boru arganna hisaabni keenna rabbirraa hisaaba rabbirratti buufna malee namarratti miti carraa bulchiisa gaarii qabdan kana keessa bulchiifni keessan ija haasidaa rabbirraa haa qabu ija haasidaa irraa rabbi haa qabu ammallee bulchiisa magaalaa Dirdawaa حاسد رب الرهاقب ظالم رب الرهاقب اسن چالا دلق آجرا ربي بلت الله اسني هاباسو إني ألتر الله كانوا ما أكا إسارة بك اسني هابوسو
إني قلت له إن قرب رأي يادنا أول ملك إن شاء الله تعالى أراك أنا جلت ساعة دقدمي أفر في دنين دلين تانا أبدا دلقان نجر كيسن بيتن اللي جرا كأني بيخس جرا كيسن بينس كناف ودما نقاو جلون هركا ديمي جرا وان تهف gammachuuki ya ibsuun danda'u gammachuuki ya gama rabbiititti ibsa warra carraa kana akka argannu milkii tana akka milkoofnu sababaa nuu tahe jazaa teessan rabbi isinii haa kafa nu hafaa asumarraa nu barsiiftanii jirtu ziyaaraa itti fufnaa inshaa allahu ta'aalaa kanaaf uftuulummaa nurraa dhiisaati uftultanii nulleen tuulina hin barbaanne hojiidha wanni barbaanne barbaachisaa taanan yeroo barbaaddanitti ammallee dhengaddas dhufnee miti dhengadda dhufnee guyyaa tokko qofa iddoo ollee deebine borus deebi'aa jennaan bu'aa isinii qabna taanan qophee ta'uu beekaa asumaanuu inshaa Allah ummata dalagee nama dalaysiisu barbaanna nuti rabbii fi jecha waliin haa dalaynu giddiidhaan tattaaffii meeqan goone malee eeyyama itti argannee miti har'a jaami'aan islaamaa wayitaa hulaan isiinuu banamte mootummaa nageenyaa rabbi nuu fide anaatu fuuldura kana jiraami siyaasaa fi poolitikaa fi maaroo wal qunnamayyoo ka jettan taate dogoggortaan dhibbaaf dhibba majlisni kenna bilisummaadhaan soso'aa jira inshaa Allah dhibban takka osoo hin jiraatin bal maal isin gargaarra jechuu yoo taate malee an dalaynu rabbiif haa dalaynu namaaf dalaguu dhiifne naa argani geetu firra inon gofta rabbi biratti yoon haa arganiif na haa dhaganiif waa dalaydee ka jiraattu taate ergisa fudhanne kontiraata majlisa amma harkaa qabnu sana nuti zalaalamii kontiraata fuune gaafa galchinu beekuun dandeenyu umriin keenya haga bulu beekuun dandeenyu laakiin haga jirru kana keessatti sa'a 24 saammachuun dirqama keenya sa'a 24 kanaaf boleeyyan keenya baay'ee odumaan qaaqu jedhu na harkaa deeme galata rabbii malee galata nama as keessa hin qabnu mootummaa waliigalaa keessumaanuu kabajamaa muummicha ministeera keenya yoo sammurraa wanni maruu gadi qajeelte qaceeltii argitanii jirtu ba'ada rabbiitii galatoon facaa bulchiisa magaalaa Dirdawaa qaama nageenya kaantibaa kaabinee hunda isaa maqaa kootiif maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa waliigala Itiyoophiyaatiin galatoomaa jechuun barbaada galanni keessan galata rabbi haa ta'u asumatti dhaabuudhaaf dirqama salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii hadal qiimo leh oo aad dareenka dadka taabsanaya inuu ku hadlay sheekhu xaqiiq ahaan wuxuuna aad uga dhawaajiyey dareenkiisa inta badan maanta intuu nala joogay waxyaalaha kala duwan ee maanta uu soo daawaday iyuu ka hadlay ka labaad majliska imika jooga iyuu mowqif isagu ka qabo iyuu noo cadeeyey oo yidhi majliskii hore waxa dadku ay u arkayeen caqabadooyin hadday yar tahay aan waxba qaban kari weyno maanta inagoo caqabadni kuma inta kulkaanu ka gudbo insha Allah hadal soo jeedin waxaanu siin doonaa wakiilka duqa magaalada iyo madaxa xafiiska ama wasiirka xafiiska nabadgelyada iyo cadaaladda walaalkeen mudane Abdusalaam Maxamed اتيان سودان إن شاء الله سجنتا حاسوا بكبو إنسا بكبو كانتيبا مقالا خنته إفي درتها واجرا نجينا في دمهكا أبليس خينيا خبجمو
obbo Abdusalaam Muhammadiifin waltajjii khannaa Allahu akbariin gama waltajjiinaaf simadha. ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ በጣም እጅግ ማክበራቸው የሀገራችን ዑለማዎች ፊት መናገር በጣም ከባድ ነው። በዋናነት ፋስና መጣችሁ በማለት ነው ፈልገው በጣም ያው በቴሌቪዥን እንከታተላቸዋለን። በዋናነት ድሬዳዋ ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለን። በጣም ይልመድባችሁ ለማለት ነው የምንፈልገው። ያው ትልቁ ነገር ዛሬ ከየት ጀምሬ እንደምናገር ስለማላቅ ነው። ከዚህ በፊት ያሳለፍናቸው ነገሮች ሁላችንም እናውቃለን። ዛሬ እንደዚህ መንግስትና የሙስሊሙ ማህበረሰብ አባቶች መሪዎች ቁጭ ብለው በጋራ እንደዚህ ሲነጋገሩ ማየት ከዚህ በላይ ደስታ የሚሰጥ ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ ማለት ነው የምፈልገው። ያው ትልቁ እኔ እንድታመሰግኑልኝ የምፈልገው ዶክተር አብይን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እየጠፋ ነው። ኦኬ ዶክተር አብይን በጣም እንድታመሰግኑልኝ ዱዓም እንድታረጉለት ሁሌ በዱዓ እንዳትለዩት ነው አደራ ምላችሁ ማለት ነው። ባለፉት የተወሰነ ጊዜያት ምን ያህል ችግር እንዳጋጠመን ታውቃላችሁ፣ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ማለት ነው። ይሄ መቼም የሚረሳ አይደለም። ዶክተር አብይ ከዚህ በፊትም ወደ ስልጣን እንደመጡ በተለይ በኦርቶዶክስ ማህበረሰብ መሀል የነበረውን ሁለት ባትሪ ፍጠቴ ጅራ ኢፈማ ሁለት እንዳደረጉት ሁላ በተመሳሳይ መልኩ ትልቅ ሽንቁር ተከፍቶ የነበረውን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ በሁለት የመከፈል አደጋ አንዣቦ የነበረውን አደጋ በእውነት በብልሃት በተሞላበት ውሳኔ ቀልብሰውታል። ትልቁ ጥረት ደግሞ የእናንተም ጥረት ያለ እገዛ ታክሎበት እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከዚህ በላይ ደስታ የሚሰጥ ነገር የለም። ለዛ ነው ትንሽ ለመናገር የከበደኝ። አስቡት ያ ሁላ ጊዜ አልፎ አሁን መጅሊሱ እንደዚህ በጣም የሚስማማ መጅሊስ ማየት ከማህበረሰቡ ጋር የሚዋደድና የሚስማማ መጅሊስ ማየት እንደ ከመንግስትም ጋር በጣም ተናቦ ተዋዶ የሚሄድ መጅሊስ ማየት እኔ እንግዲህ ያው እቺን ኦልሞስት ወደ ፖለቲካ ውስጥ ከገባው 20 ምናምን አመቴ ነው። በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር ከ3-4 አመት በፊት ሲያጋጥመን የነበረው። ዛሬ እንዲህ ሁሉም የተመስማማበት ሁኔታ ውስጥ መግባታችን እኔ ከዚህ በላይ ምስጋና ያለ አይመስለኝም። ለአላህም ለመሪያችንም ትልቅ ምስጋና ነው የምናቀርበው ማለት ነው። ለዛ ነው በዱዓ እንዳትለዩት። እኔ ሌላ ነገር አይደለም ፈልገው ከዚህ በፊት ጥረት እናደርግ ነበር። እኔም እንደ አንድ የኢትዮጵያዊ የኢስላሚክ ባንክ እንዲከፈት በጣም ጥረት ስናደርግ ነበር። የሚመለስልን መልሶች በጣም በውሃቢም ተፈርጀብናል። ዛሬ እንደ ታሪክ እናወራዋለን። ደስታ ነው የሚሰማ ማለት ነው። ያንን መጎናጸፍ ቀላል አይደለም። የሙስሊሙ ማህበረሰብ እኩል በኢኮኖሚ ውስጥ መሳተፍ፣ ፖለቲካሊ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሲስተም፣ ኢኮኖሚካሊ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሲስተም በሀገር ውስጥ እየመጣ ያለው በግንባር ቀደምትነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስለሆነ ለዛ ነው ሁሌ በዱዓ እንዳትለዩት ምለው። አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ሌላው
የአረቡ ዓለም እንደ ጠላት ነበር ሲፈረጅ የነበረው በዚህ ሀገር ማለት ነው፣ በተሳሳተ አቅጣጫ። ነገር ግን ሲሪያን ወንድሞች በጦርነቱ ተጎድተው ሀገራቸውን ጥለው የመጡት በቤተ መንግስት ውስጥ የረመዳን ፍቺ ሲደረግላቸው ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ያ ብቻ አይደለም፣ እኛም ቤተ መንግስት የጋራችን ነው። እዛ ውስጥ እናንተም ተጋብዛችሁ እስከ መስገድ ድረስ ቀላል አይደለም። ትናንሽ ነገር እያደረግናቸው ካየን መቼም አይገባንም። እንግዲህ ምን ልበላችሁ እንትን ሌላውን አልናገረም። እነዚህ ነገሮች ሁሌ ከህሊናቸው ሊፋቅ አይገቡም። ሁሌ ይህንን በብልሃት እየመራ ያለ ሰው ሁሌ ማመስገን እንዳትረሱ ነው ያደራ ምለው። ያሰለፍናቸው ነገሮች እናውቃለን። ስለዚህ ወደ ድሬዳዋ መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ እኔ እንኳን ከንቲባችን ነበር በጣም የምንወደው እጅግ የምንወደው ከንቲባችን ዛሬ ነገ እና ከነገ ወዲያ የ3 ወር ሪፖርት ይቀርባልና እሱን እየገመገሙ ስለሆነ ነው ዛሬ በእናንተ መሀል እራት ለመገኘት ያልቻሉትና በጣም ይቅርታ እንደምታረጉለት በጣም እምነቴ ነውና እሱን እንግዲህ ይቅርታም ለመጠየቅ ጭምር ነው። በዛው እግረ መንገድ በጣም እንዴት እንደተደሰቱ እኔ ነው ማቀውና ደስታቸውንም እንድትሰሙለት እፈልጋለሁ። ወደዚህ በመምጣታቸው ትልቅ ቦታ ሰጥተው ነበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩትና ይሄ ድሬዳዋ ቤታችሁ ነው። ሁሌ መጣችሁ፣ እኛም እየመጣን እንዘይራችኋለን። በእውነት አሁን የመጣውን የሙስሊሙን እንደዚህ አንድነትና ፍቅር እኔ እንዴት እንደምገልጸው ነው ግራ። በጣም ነው እጅግ ነው የተደሰትኩት። በመሃላችን ሀጂ ኢብራሂም ሼክ ሀጂ ኢብራሂም እኔ እንግዲህ ሼክ ነው የሚቀድመው ሀጂ ነው የሚቀድመው አላውቅም። እናንተ ፍቃድችሁትን ስሞች ባይበዙ ጥሩ ነው። ሀጂ ሼካ ምናምን ባይበዙ ጥሩ ነው። በአንድ ብቻ ቢጠራ ጥሩ ይመስለኛል። አይ ያው ሀጂ አጋጣሚ እኔም እንትን በ2008 በፈረንጆች አቆጣጠር ከሼክ አብዱላሂ ጋር አብረን ሀጂ ሄደን ነበርና በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በሼካ ብቻ ቢሆን ይመረጣል የሚል እንትን ያለኝ እኔ እውነት በእኛ በመሃላችን እኔ እነ ሼክ ዶክተር ጄላንን ማየቴ እነ ሼክ ዶክተር ከማልን እንዲሁም ሀጂ ሼክ ሙሐመድ ሐሚድንን እነዚህ እሳቸውንም አንዳንዴ ስም ስለሚጠፋኝ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ሰው ቶፕ ብዬ በስ እንትን ነው ስም ብዙ ጊዜ አልይዝምና ስማቸውን ያልጠራዎቹ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እነ ሼክ አሚን እንግዲህ በጣም ዱዓ እንድታረጉላቸው እንፈልጋለን። ብዙ ጊዜ በርካታ ጊዜ አብረን አሳልፈናል። በጣም ነው የተደሰትነው ለማለት ፈልጋለሁ። ያው አሁን መጅሊሱ ቤታችን ነው እንመጣለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደ ቤታችንም እየተመለከትነው አልነበረም። እኛም እዚህ እንደ አስተዳደር ትንሽ እነ ዶክተር ጄላን ላይ የነበሩ ጊዜ አሁንም ከፍ ብለዋል። አላህም ከፍ ያድርጋቸው። በወቅቱ አንድ መስጊድ ብቻ ላይ ትንሽ የሆነ ሽንቁር ነበረብን። ለማስታመም በጣም ጥረት አድርገናል። እዚህ እንትን ገንቆሬ መስጊድ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ድሬዳዋ ውስጥ በጣም በርካታ መስጊዶች ናቸው ያሉት። ያው ሰዎች ሳያውቁ ሊፈተፍቱ ይችላሉ። እንደምንም በብልጠት በሰላም ለማሳለፍ ሞክረናል። ያ አሁን